laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. bismillahi irrahmani irrahim. inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول سبحانه وبحمده: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. yettore ko Allah wodani hiɗen yetta Allah hiɗen wallinoramo ɓaasi o walli en foolowo ala, si o woppi en ala wallo en. hiɗen insinano Allah ɗon toromo yo yaafo en junubaji ɗuɗuɗi ɗi anduɗen ɗi en anda fo en tori kam yo yawtan en ɓa ko pellette ala yawtono en junubu si wona kanko. hiɗen mawdora Allah immorde boneji wonkiji men ɗi, sabu wonki ko bonki si wona ommo Allah yurma. inna nafsa la ammaratum bisu'i illa ma rahima rabbi. wonki ko yamireki ko boni si wona ommo joomi yurma, yo Allah yurme en. hiɗen toro Allah subhanahu wa ta'ala yo dandu en bone golleji men ɗin, sabu hiɗen faggitade bonɗi ɓuri ko wonɗen e faggitade ko moƴƴi. ta Allah nangitiri en bonɗi men ɗi yo accan en ɓa kanko ne acce o. hiɗen fiɓi hiɗen hooli wonde kala on mo Allahu on fewni majjinomo ala. en torki Allah yo Allah subhanahu wa ta'ala fewnu en. kala on mo Allah majjini o acci ka majji ɗon ala fewnowomo, sabu ɓiɓɓe adama ɓen fopp ko majjiɓe si wona on mo Allah fewni. en torki Allah yo Allah fewnu en. hiɗen seedande wondude e pellital wonde ala reweteɗe e goonga nafa rewɗo on lorra mo rewa ali on si wona Allah kanko tun kadi o ala hawtidiɗɗo e ɗum. hiɗen seedo wonde o wi'eteɗo Muhammad ko o jiyaɗo Allah, ko o nelaɗo Allah. hiɗen toro Allah yo Allah juulu e nelaɗo kanko kala e ɓengure makko e wondiɓɓe makko e kala ɓen jokkuɓe ɓe no moƴƴiri ha ñande dargal. toroɗen Allah yo o wattudu en e iwtude ɓe ɓawo nelaɗo ha tamo ko aljanna firdaus. yo Allah salmin e hoore ɓe salminande duumide ha ñande dargal. ɓawa ɗum musidɓe julɓe tedduɓe nena gotoɓe ka enɗan e ka diina siɓɓe yiɓɓe, Allah subhanahu wa ta'ala noddi noddagu kala jomiraɗo haqqille si o nanigo o tuɗay noppi. Allah wi: ya ayyuhalladhina amanu, ko ono yo gomɗinɓe tuɗe noppi ɗin. siko on gomɗinɓe tuɗe joomi moɗon yurmeteɗo on noddi on noddagu waɗɗinaygo e hoore mon yo on jaɓa ko yetoto on kon, sabu o noddiri on inde gomɗinal. ko ono yo gomɗinɓe. o wi: hule Allah, hule Allah. woɗe waɗaji ɗin huwe yamiroje ɗen foddetaga. hule Allah no Allah foddira e hulirede non nette. wota o hayno on ka o haɗi ɗon, wota o hatto on ka o yamiri on ɗon, nani? hule Allah no Allah foddira e hulirede non. wala tamutunna illa wa antum muslimun. ko neɓuɗon wuuro wo wota on maayo si wona hara ko on julɓe. a wone julɓe ka won ɗon ɗon ɓa on anda ñande mayde nden aranta on. hiɗen andi Abdullahi ibnu Umar
o wi en akhadha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi mankibi fa qala kun fi dunya ka annaka gharib aw abiri sabil. wa kana ibn umar yaqul idha asbahta fala tantadhiri al-masa wa idha amsayta fala tantadhiri as-sabah wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika li mautika. Abdullahi ibn Umar o wi'i kanko tigi wo nyande go nelaado ƴetti sooke o mabbe gon be fawi ka balawal an be wi heeko an wa ka anna do wasitawi harako akodo goddo wadi ari kodu be wernama ka suududa ka be wala ha bimbi be yaltay ka jemma don be dabba danki ka be walo be soodo ya danki be soodo ya almuwar be soodo ya bibliothèque be waday dum sawu be andi be yahay joni ka kun fi dunya ka annaka gharibun aw abid sabili ma tajitowo lawol hiden andi si de takitire autoroute on do joni harako saabi yanirma don a ye'itike wonde lumboyɗa taw ka saabi yanirtama ɗon turoɗa hoccugol ɗon a feƴƴay taw few ko si a dartoyje ka ɓaawo ka gaɗa tarawo to ndaara noon elan no ardana saabi on sabu hiɗa andi ɗon on wonaka hoɗe ɗon ka tara wonaka dare ka annaka wonɗen ɗo wonaka dare wonaka ñiiɓe ɗo ko daaru mumarrin walaysa daru iqamatin ko galle rewirde wona galle ñiibal annaka wonɗen ɗo. Allah wi wota en maayi si wona ara ko en julɓe. Allah noddi ɓiɓɓe adama ɓen ɓe foppu maɓɓe o ƴawnali hay e gooto ya ayyuhannasu he yimɓe he ɓiɓɓe adama ittaqu rabbakum rente lette joomi mon hule joomi mon alladhi khalaqakum min nafsin wahida o taguɗon e wonki wooti on foppu mon ko baaba mon ko adama ko immorde mbumbulaydi hule Allah o ande ɓural alana goɗɗo e hoore goɗɗo si wona kulol Allah subhanahu wa ta'ala hule Allah on foppu ko on nene goto ko on baaba goto nene men en foppu ko hawa baaba men ko adama alayhi assalam hule e o Allah taguɗo on Allah mon on ko goto kadi diina men kan kadi ko wota hule o Allah taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha o tagi on e wonki wooti o tagi immorde e kin wonki sonna makki wa batha minhuma rijalan kathira wa nisaa o saaki immorde ɗiɗo wonki ɗiɗi worɓe ɗuɗuɓe rewɓe ɓe fopp ko e baaba adama alayhi salam iwi inna allah ala kulli shay'in qadir Allah ala ko wawata wattaqullah e hule Allah alladhi tasaaluna bihi mo torondirton sabu mum à cause de Dieu my God mo won ɗon torade ɗo fi mum ɗo mo haalton inde mum mo torondirto sabu mum hule o awa wal arham e hule taƴugol enɗan c'est le problème Allah noddi o wi ko on yo gomɗimɓe ya ayyuhalladhina amanu taqullah heejiyaɓe hule Allah e hule Allah woɗe waɗaji ɗin huwe yamiroje ɗen wala tam yani o wi ɓaawo ɗum o wi waqulu qawlan sadida wowle konngol moƴƴugol nafaygol ka yahi ɗon nelaɗo maaki sallallahu alayhi wa sallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut laatiɗen mo gomɗini Allah e ñalande sakkitorde o yo wowlu ko moƴƴi awa ma hey yo fam yo ombu hunduko makko kon wowle konguɗi moƴƴi madama konngol moƴƴol nafaygol ka yahata ɗon heɓaki yani lannaɗe taw wowlu konngol bongol wota on wowlu konngol bongol wonande julɗowo keeferowo wa qulu qawlan sadida wowle konngol hawrodirgol sawaba moƴƴugol nafaygol
rimanaygol on baraji wowle ɗum wa qulu qawlan sadida allah wi wa qulu linnasi husna wowlana yimɓe ɓen konngudi moƴƴi waɗe ɗum wa qulu qawlan sadida si on huli allah on wowli ko moƴƴi on huwi ko moƴƴi allah kadi konno waɗanta on yuslih lakum a'malakum allah moƴƴinanay on kala golleji mon ɗin o waɗa barki e majji kala ko jungo mon ngon memi barki me waɗa wona e muɗum kala ka wowluɗon hay moƴƴintin on hakkunde yimɓe allah waɗa e barke mum ɓe fotta ɓen no woodi goy no woodi e yimɓe ɓe tawatara quartier on foppu jerday e muɗum ronka few yo moƴƴu kaari yaha wowla ɗon tun ɓe moƴƴirawa tala e ɓemmo welda fes no waɗa si on huli allah allah waɗa e barke e golleji mon ɗin o moƴƴinana on golleji mon ɗin o waɗana on barke e muɗum o hattata ɗon wa yaghfir lakum dunubakum o hafrana on junubaji mon ɗin kala mo yiɗa ka yite jahannama andu ko sabu junubu naɓi mo si goɗɗo laaɓi e junubu ko aljanna o yaata yo allah yawtan en junubaji men ɗin allah subhanahu wa ta'ala dali waman duhiɗowo suddiɗowo paykunwo mawɗo ba pullo ba kaaɗo ba waman wonɗo wo yuti'illaha ɗoftiiɗo allah wa rasulahu e nelaaɗo allah on faqad faza gomɗi haray o mali fawzan azima malal mawnugal yo allah subhanahu wa ta'ala okku en ɗoftagol nelaaɗo ngol sabu ko pelletti en ɗoftota ko nelaaɗo si wona allah newinani en ɗum kadi koye junngo makko woni peewal ngal ko e junngo allah woni yo allah subhanahu wa ta'ala fewni on o tabintina en e ko yiɗi kon ko wiyete kon istiqama ko huunde mettunde heɓugol al istiqamatu nahnu lyawm nahtaju ila al istiqama ala hadha ad-din ala ma nahnu alayhi min al a'mali as-salihat henen hande hiɗen haton jini e ñiiɓugol e hoore ko wonɗen e mu'um yo allah waɗu hara ko wonɗen e mum kon ko ɗum allah yiɗi hiɗen haton jini hande e tabutugol hande mi tascike mi tawi julɓe ɓen no wayi hande ala wo no ɓe wa'a a andi ɓe yelike ɗum haa ɗum wayi hande yimɓe ɓen ala wo no ɓe wa'a ko on no wayi ton ala wo no wa'a kono wa'uɗen ala wo a wawata sifagol ko honno julɓe ɓen wayi hande kay ɗa wawi sifagol ɗa wawi sifagol ko honno wawɗen nini hiɗen waɗi yiiri yaara ka galle ko yiiri so a yahi madina ko yiiri yaara ka galle ko yiiri kay duɗe ko ni wa'uɗen ni ɗum noon a sikkay ñande wo ko yeeso woni yarde e hulen allah watta yila fi hoore men tabiten konkonɗen e muɗum tabiten al istiqamatu ande allah yamiri en ka alqur'ana ye en ñiibo allah wi nelaɗo makko on ka simore hud fastaqim kama umirta ñiiɓu wono yamirɗa noon wono yamiraɗa noon nette istaqim ala dini rabbika wa amal bihi ñiiɓu e hoore diina joomi ma kan gollitiraka istaqim ala dini rabbika wal amal bihi waddu'a ilayhi ñiiɓu e hoore diina joomi ma kan gollitiraka ɗo diina taw wonu neɗɗo huɗo laawol ñan hande no ɗo jangonoɗa ala wona wa'a darsuji kala fuɗɗaɗi ko onon ka arbayen nawawi ko mene ka akhdari mene matiniddin mene kasira ko menen kono hay wotere lannade hay wotere ka tajwidi ɗa ko menen ka hunjagol ɗa ko menen kono hay wotere lannade hay wotere gasali taw ko honno gonɗa ɗuman allah subhanahu wa ta'ala wiyima ya ñiiɓu o manti kadi yimɓe ñiiɓo ɓen e hoore peewal allah subhanahu wa ta'ala wi ka alqur'ana inna alladhina qalu rabbuna allah ɓe hatti ɗon thumma istaqamu tatanazzalu alayhim almalaika
ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم عندك كونغول همبو الله هم بني إن الذين قالوا بربنا الله رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا يوب بن دون كونكو ثم استقاموا رفتي بنيبي يخبر تعالى أن من وحده واستقام على طاعته أنه آمن عند الموت ويوم القيامة وأن جزاءه الجنة اللهم بتي وند كلا ووتين دين دومو كلا ووتين دين دومو o ñiiɓi e hoore ɗoftaare Allah nden Allah wi ko o hooliiɗo saanga mayde nden ari wota o hulo wahum min fasa'i yawma idin aminun saanga mayde nden ari ko o hooliiɗo ñande darngal kadi ko o hooliiɗo Allah wi njoddi makko nin kadi ko aljanna nuzulan ay rizqan muhayya'an ko prépara ɗum ko maranari immorde ko hombo min ghafurir rahim ko Allah subhanahu wa ta'ala kanko préparani ɓe ɗum yeetolan si tawi ɗa fokkiti ka jiɗo ma on ko maranayi ma kon ɗum ko welay ma kon yeetolan noon siko Allah maranma Allah subhanahu wa ta'ala riiwi kulol e yimɓe ñiiwuɓe ɓen e hoore peewal kono hara wona hande jang no woodi buy e yimɓe ɓen hande ka korka ma sha Allah 2015 il était très bien harimo yeɗɗi ka ko korka kono 2016 ɗuyti 17 ɗuyti 18 no gasayi suumaye mayata suumaye daro hari ɗaya hiɓe janngayno normal joni woyyoɓe yo non ɓe wa'ino si ɓe wuurano min kami woni ɗo miɗa marno janggoɓe ka réseaux sociaux ji ɓe tawatare ɓe ɓurnoɓe wakkilade wallahi hande a sikkay ɓe wuuraɓe ala ka hoore leydi a sikkay hande ɓe maayino na kamɓe maayi taw kono ɓernde nde imano maayi ko tan on hettare nden haajuji ɗin ko hende tuma ɗum gasata ɗi haajuji ɗi jokkuɗen ɗo ko hende tuma ɗum gasata nde sattende nde wonɗen e mum yo Allah ittan en ene hara feƴƴiɓe moƴƴiɓe ɓen kadi kamɓe sattirano ɓe enen e sattende me en koko wonɗe wi ɗon sattude en ala ronkude jireedi wal yimɓe ɗiɗon sikkude hari ala waldoɓe ala ñalliroɓe hara sajjinaka hara hay tigare ƴakkali ɓen feƴƴali enen e nde sattende men nde wonɗen e muɗum ɗo ndaare dennaboji men ndaare hay fatundeji men enen e sattende rondiɗen nden fof ɗe wiide no satti hiɗen wakkilin ɗon fop kono dewal Allah ngal andinagol diine Allah kan goltiren hattantako ɗum ɗon tan ala hattare ala tan kere ñallal ngal wona leer sappo e ɗiɗi jemma on leer sappo e ɗiɗi cela veut dire 24 heures on ɗuytike jemma e ñalorma on joni jemma e ñalorma on si hawtidirama ala heɓude leer noga e nayyi tan ala golle ala tan hettan kadi ala mo landiɗa o golle ala sanwa pa tan kadi go ala comment ça ko no jokkuɗen ko ɗe occupation jokkuɗen ko Allah tagiri en fi mum koyeɗen akkitiɗen dogude ko en hendata ko afala taqilun hanino ko haqqilen ka hanino ko haqqilen
Allah subhanahu wa ta'ala riwi kulol e yimbe tabutube be nge pewal makko ngal o riwi kulol e mabbe o wi innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu fala khawfun alayhim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'maluna naben wi'ube menen ko Allah jeemen men weltori dum refti kadi hina wowlugol dum hande tawa jango wona non buy e yimbe ben sino welti masha Allah ko yudu nina ɓornoto siko sonnaɓe ɗoftoto moodi no yiltap no yilana ɗum paɗe no ɓorna ɗum no ɓoosa no kottina kul no taƴa peɗa si monike ko fulkan no feewi no e hoore laawol Allah ngol fodde hino welti fodde no marsude fodde no weli fodde no selli hiɗon sikkude ɗi sattendeje ɗi e nawnaje ɗi jarrabuyeji ɗi wonne sikkude ɗum wona darndagol en ni ɗon sikku ɗum ko ninama nini ɗen sikkude nde sattende nde wonɗen sikku ɗum wona darndagol en eski ko en gomɗinɓe wala nabulu annakum hatta na'lamal mujahidina minkum wa na'lama as-sabirin aw kama qala ta'ala Allah yimen jarriboto on do ha banga am hasibtum an tutra ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yaftu wala hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allah subhanahu wa ta'ala o anday do den amanu gomdimbe o anda kadi gombe wala ya'lamanna o anda kadi al-kadhibina fenobe be wiibe ko be gomdino taw ja ko fus ko forom ko si sofiigo e ando ko si sofi ando wakkilare goddo e diina makko an ande o sanga tay timo e sattende ko don andoto worbe ben ko don sendidirte no ben gomdimbe be tabiti e dum doftare nen tawa ko e dum be woni e kala alhaali sonja tawa e hoore pewangal ben don Allah riwi kulole mabbe wi be hulata fala khawfun alayhim kulol ala e dow mabbe kabe fokketidol lahara wala hum yahzanuna wana kambe woni ko sunoto kadi ko be acci kon adna sabu buri dum no yeso ko ben woni yimbe aljanna ben ko tombe luttinte joddi ko be laati ko be golla na ko be laati be nyalla danade jinda na dum nelaado Allah sallallahu alaihi wasallam nyande go o wi'eteeɗo Sufyan ibn Abdullah radiyallahu anhu o arno o tawi nelaaɗo o wi ya rasulallah qul li fil islam qawlan la as'al anhu ahadan ghayrak yeetolankal islam kongol mi landota ko fiingol ɗon personne hande kadi ɓaawama nelaaɗo maaki sallallahu alaihi wasallam qul amantu billahi thumma istaqim wi umi gomɗini Allah kono tahaaɗu ɗon thumma istaqim ɓe yamirimo kongol ɓe yamirimo kuugal qul amantu billah ريمي قمتني الله ثم استقم فيه هذا الحديث جمع معاني الإسلام والإيمان كلها أودو حديث موبي كويتكم إيمان موبي كويتكم الإسلام وفبمودو موبي أودو حديث غوتو nelaado Allah sallallahu alaihi wasallam ka ko wete jawami'ul kalima mobugol kongol goto ta fiji mun nat der ton amantu billahi kala ko gombinte ko fop Allah malaika defte annabaabe lahara kodduriye kala ko gombinte ko fop nati ka amantu billahi wa bima ja'anillah thumma istaqim refti terema de yo de nyibu dengal mangal yo nyibu e ko Allah wi kon terema de yo woni ko Allah wi kon tabutu e ko wi'uda kon wona Allah wi non innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu al istiqama dum ko jokkugol konko Allah subhanahu wa ta'ala wi qala ba'd al arifin marji'u al istiqama ila al amrayn ruttorde feewugol ngol ñiibugol ngol tabita ko e ruttoto ko e piiji ɗiɗi sihhatul iman billah wattiba'a ma jaa bihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina sellugol imana ku neddo on e jokkugol ko ari kon ko addi kon nelaado Allah sallallahu alaihi wasallam kene e gundo ko nelaado maati kon si ayeta ma dum weltora
weltora nelaɗo maki istaqimu walan tuhsu wa alamu anna khayra a'malikum as-salat wala yuhafidu ala al-wudu'i illa mu'min no ari e kongol go sellugol hadisi on mi anda sanadu mum ɗo ni kam won ɗo laaɗo maaki ñiiɓe wota on nangu kontugol mi waɗi kono yo ande ko ɓuri moƴƴude e golleji mon ɗin ɓaawo imanon heɓaade ko julde nden reenotako e hoore salligi chaque fois so neɗɗo gomɗin ɗo sabu we laafiigoy yo taw kala ka wonɗa aɗa wondi e salligi nelaaɗo allah maaki sallllahu alayhi wa sallama qaribu wa saddidu wa'lamu annahu lan yanju ahadun minkum bi amalihi nelaaɗo maaki hey ko onon ɗon andi ko woni hakinɗine golle mon ɗen qaribu ƴette ko waawaton kon wa saddidu kono ñiiɓe e mu'um wa alamu ande annawno ko woni lan yanju ahadun minkum bi amalihi gay gooto e moɗon golle mum ɗen dandata lahara qalu wala anta ya rasulallah wona an kadi nelaaɗo maaki wala ana illa an yataghammadini allahu bi rahmatin min wa fadli min e hoore an nelaaɗo juulo haa koyɗen ɓuuta o wi sina allah suddirinmi yurmede makko nden mi wawata daɗugol ka makko yo allah subhanahu suddiri en yurmede makko nden yo allah fewnu en o tabintina en e moɗon akeɗen tabiten e kokon e muɗum wota en wonu hande hiɗen ɗo janngo hiɗen ɗo hiɗen ɗofti allah hiɗen ɗofti mawɓe men ɓen hiɗen ɗofti wakkiliɗe fodde hiɗen selli en nawnay tun acciten fodde hiɗen mari basal ngal aray tun murten probléme ji ɗi rondiɗen ɗi rondeɗen ɗum e fee kaaɗo diina wata en bugoro diina men kam ɓaawo meɗen ande malal men ngal koye kaaɗo diina woni ɓuttu men ngun koye kaaɗo diina woni teddungal men ngal koye kaaɗo diina woni yo allah subahana tabinti e kaaɗo diina yo allah yawtan en junubaji men ɗi yo allah faamin en faam sirnen en huutoren torki allah subahana taala allah waɗa jogiiɗo on yo allah moƴƴin alhaaliji men ɗin on immiti ka mawɗo hewtuɗo e ja allah ruttun ka mawɗo kadi kon hisuɓe yo allah subahana taala yawtan junubaji men ɗi o tabintina e laawol fewugol ngol no allah fottine ni allah fottini ka aljanna firdawsil ala yo allah ittan kala andeji men ɗi jogini allah subahana taala ittan en ɗum faaleji men nafayɗi en anna e lahara subahana taala okku en kulaleji men ɗi huɗɗo en lorrayɗi anna e lahara subahana taala dandu en torki allah subahana wurna en fay men ɓen waɗa barke e maɓɓe yo allah subahana okkorɗe alaɓen kala ɓenana jogiiɓen ko wondi nafa e barki yo allah renan en sukaɓe yaaɓe jooɗiɓe torki allah tabaraka wa ta'ala sukaɓe men yaaɓe jooɗo subahana reenuɓe wota allah yiggintiɓe diina maɓɓe kam yo allah waɗɗe jiggol e yurmede hakkude ɓen e resodiraɓe men ɓen yo allah subahana taala waɗɓe hayata sonna men ɓen ɓeeɗo ɓewni sonna men ɓen kadi ki allah firdawsil ala torki allah tabaraka wa ta'ala nawnuɓe ɓen yo allah ittu ka bawgal makko okkaɓe o jondaɓe kellal maɓɓe ngal yo allah subahana taala okku en jawdi ko toɓirane mawɓe men ɓen yo allah okku en jawdi e ɗiggere e okka en wawgol ɗiggal ngol mawɓe men ɓen torki allah subahana taala hajjiɓe ɓen allah subahana jaɓan ɓe hajji maɓɓe ngu ɓe hajjiyale ɓen newnan ɓe ɗo ɓe hajjira torki allah tabaraka wa ta'ala yo allah hebbi duɗal e allah hebbi barke duɗal men ngal yo allah subahana hebbi barke duɗal men ngal yo allah okku en kadi hunjiɓe ɗo heewuɓe gollitiroɓe janngoɓe alqur'ana ha rewira allah jemma e ñalorma torki allah subahana taala moƴƴin alhaaliji men ne fof e meɗen yo allah subahana taala okku e wonɓe ɗaɓɓude gande so okkuɓe gande hoɓɓe ɗaɓɓude jawdi allah subahana taala okkuɓe hoɓɓe ɗaɓɓude kayriji allah subahana taala okkuɓe torki allah subahana tabaraka taala moƴƴin haaji men ɗin rabbana atina fi dunia hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا والكسل ولا والبي والإبانتل